Nisperaw Liverpool. Naħseb ir-Real Madrid. Ma Chelsea nżomm, ma naħseb ir-Real jilpu lejla. Real Madrid. Liverpool. Jena ma nżomx magħhom it-tnejn, però naħseb ir-Real Madrid jirpu. Il-lejal. Jiena rrid Liverpool. Mhux iċ-Champions. Il-Liverpool. Ma nafx ħankun onest. Mhux it-timiet favoriti tiegħi, supporter neutrali jien, ħanuħu gozgu, nispel kullu basabiħa. Mandi l-ebda tim favorit, għax bilanċata ħafna nara. Naħseb qegħdin 50-50. Liverpool. Aħna t-nejn ta' Ancelotti, allura nipreferu li Ancelotti jirbaħa il-Real Madrid. Nemmen li Liverpool ħajar. Jena billi sħabi jżommu ma' Liverpool nixtieq li Liverpool jirpu, però dar Real Madrid għandhom xi ħaġa meta jkun hemm tazza ma tantx jitilfuhom malaj. U għandhom storja sabiħa fi għad it-tazzu. Ġifieri naħseb li huma jaħduha. Nemmen li Real Madrid jirpu. Ħadd minnhom ma favorit miegħi. Ġifieri naraw il-logħba neħdu gost biha. Aħna hu. Liverpool will win. I think 4-0. 4-0. Ngħid xejn aħna hu. Liverpool? We're from Liverpool. I think Liverpool will win. I'm confident. As a Brit, we have to support them. Real Madrid. Liverpool 2-1. Probably will be Liverpool. Liverpool, yes, for sure. Real Madrid.